ASDC Youth Front Bokolia Roahin Pen Ingdeng Hini One Day Conference Ame Kapaman Pon Tereponify Sirkebarni Dongmokak ASDC Asai Hemalong ASDC Youth Front Bokolia District Committee Pen Patir Pipon si Ingdeng Hini Apong One Day Conference Ajai Me Kapaman Pon Bangso Ame Along Radatum Kacerok Togji Article 244A Kapachun Jiaphan Presarize Ki Pipon Hai Huya Puthak Jethan Pon Lason si non kebang GMP Kelegalong ASDC Song Hin Pen Thurdun Bek Jipu Lam Thestame Than Pachinipon Labang Swami Along Alihisar Puaman Pen Rajib Tokpi Secretary ASDC Youth Front Central Committee Lapen Jameson Timong President KSA Central Committee Atum Cheng Lokpen Penang An Kithekeding Lapen Radatum Chetong Dun Si Ing Samjin Pen Jaimek Pachunpon Dong Mukak Ben Danielson Timong ng Kelo Birta Malong News Dong Mukay si Sasay Hamlo Kala District ACC Banda Otomatis Dewan Committee Youth Front Dak Ikan Ini isi conference kepada Ponlo Dak Kacitong Aduh Dami Youth Section ke Kala District Long ke MSC Consensus Subsido Kasolong Tama Aruari Betami Consensus Committee Betelo Branch Committee Along Apetami Dak Kacitong Dulu Alam Tekelalo Diri Piame Pen Kaya itu konstitusi nating pen Youth Front pakapreka a section long tambe sia komisi papado pon reblo so da si Youth Front main isi a song pon pija pon anji si arku den pon lo kasi along kapreka district sami ACC Youth Front aku bidi do namren punon bawes kal benglong punon kajan punon kajilonga punon along tin tambe do boleh disi ba di district long sami si 86 17 Mei sia amang pathi dead pen pumputo mirat ka song itu miton tipin lang 244 article on implement melang asila suka government apan pressurize apan ang ding mass movement magitu langsung si pantang ponala kasi raratum langsung si kapecerok tok japan langsung si japon japan di pon hin tumi langsung sa ton tami deng ponlo tumi janda deng ponlo so teng si tu klep ponang po tili pame sa tami so teng si tumi deng ponlo kasi bang bompo tapi itu langsung sih song punya lapen ke isi pacini itu ke non ba jethan poning tu itu nikan poplote assembly council election puna parliamentary election puna nang dumit lo democratic isa process lo ke jadi non tame parliamentary ke election ke ensuing parliamentary election puta me alam tante itu pura milo no an silini pe bang declared po election commission nai pen kasi la election nai no tame la election tame ni to sisain pe ke tak seperti dumit po apa terima itu song bang kita to du theglu prote pa SM parliament kami langsung se MP farman pache song no theya pan 244 article langsung se prabjin me ka implement ya pan la te song ya betum apin po tum to du begnam po pache rat pen tami tum chuni ripon lo karbeng lo rat tami langsung se rat tum na rat me chitu dusi tasolong tum misen pe pachun pe pan chuni ripon pop ka padu har ubidhan long angatok dakti article 244 chunchelang so article 244A ilitum income trokep suselo office reme ilitum aron dokok sedame ilitum hana pachun pinela laso na pachun unide ajo ayone ilitum hanang pipiret laso yone ilitum akhe sonsuri akisung chaknang ana laso sonsuri akisung pen ditu payoki pote ilitum article 244A ilitum menge pachun bek nangi lalong bek nangi lasi ilitum achesong bangke SDC Otomatis Demand Committee ahin pen kan pokok proxy lo office me wan ma palidam nangji palidam ulang itu wan ma ke long nangjian long lelang la pente lasi kiliram ulan palidam ji phan kelong lian kapalong ji phan hala so bangki non puthot SDC Youth Front bangke pangtang pon po la pente ache song japon po ache song bang tangkring pensi Kaso tulma state pachun je phan bonhon po kasi pini jese mepet pini kachingwai pon hala bangela halo mass contact lake arong apente adon apente idur bang pu pene idur bang pu phananta ilitum hemprek long nangji apene puthore tum ke song pangtang thunang po ache song yong se pangtang te polote tum hemprek long le hala hailo apente UCC halo so puthak tum phiri me enan state ke Jharkhand Purancol tum hai state tum ke non implement bomlo lapente border ka phiri me ili tum Nagaland border Meghalaya border pen chenglok
apun nage kajaronga park kapat theji ajone pen ituma khe phan nage plung wahai puthak itum rat atum chini nengi rat atum phan pachirok tok dunangi hala pachirok tok damji ha pachini ji lapen da kache song thur ponji pote ui mi tum nang senon thurnang po ja ponang po hala so ke mang pon tang si ini ke SDC Yutron ke arnisia farman indeng hini da Bokolia District Committee kungkai bai ke Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.